delinquance ikintu ca mbere zikora indelinquent ni abantu bashaka satisfaction immediate. Ni ukuvuga ngo uzorebe ko wabivye ibintu, ashobora kuba yivye telefone y'imiliyoni n'itatu, ariko kuko iwe ico yayibiye nta wundi mugamba ifite, wenda ni ukunywa inzoga, akama gusaba nka 50,000 umubwiye ngo rinde ejo nzoguheze imiliyoni 2 akamanura iwaza kubwira ngo ntayo ufita ivyejo nibijya bavuga ngo amavuta y'umugabo ngo namuraye ku murundi zejo bibarageye ibyo waho jana mu ngo ejo jewe nshakira hari tezizo ufite nawe ashobora kuba anafite n'ubushobozi wamusinze, ariko ntafite urufaranga aho cash. Wowe umuguriye ashobora kugira icyo aguheza. Niyo waruvuze ati kuri uwo muntu wenda uvuga ngo azahanura ufite nje sinemeze hose umwuka w'Imana umuntu ukoresha ibyo biyobyabwenge, ariko muri capacité ziwe de discernement hari abantu nyine bafite ibintu biri nk'ibyo ni impano ariko itari y'Imana, kuko nkubwire nta muntu witwa ko ari umukozi w'Imana wobanza gusinda n'icaha ngo niho aja guhanurira abantu. Muri we gusa nyine afite ibintu bimuha kuba yomenya nk'ibintu are combinatoire nka kujya ubona abapfumu. Hello guys, amakuru mufite mumeze neza aho muherereye hose, turabasuhuje tubifuriza ibihe byiza byo kubona Imana mu buzima bwanyu. Turabasuhuje cyane tubashimira uburyo mutugaragariza urukundo mu kudushigikira, tubwira n'abatarabikora n'ukuri ni mu bikore subscribe, ntisaba amamega menshi, ntaci isaba vraiment. Wowe utarabikora wobikora, wobukoze cyane kandi wobugize neza, nta nico bigusaba cyane cahatari cyo kuvuga ngo namamega agenda. Rero turabakiriye cyane tubifuriza gukomeza kumererwa neza. Uyu munsi dufite umutumirwa wacu yabaye umusangwa hano, amaze kuhamenyera, turakwakiriye cyane. Murakoze. Umerewe neza? Turashima Imana. Ego, mbere yuko dutangira ni umukozi w'Imana, kadushe mu biganza byandiho. Sawa, reka dusenge. Imana duciye bugufi, dushimye izina ryawe, dushimye kugira neza kwawe, dushimye kuko waturinze wongeye kuduka igitondo ciza, igitondo twagiriwe imbabazi zo kuzuka twe turi bazima, ntaco twatanze kugira ngo tube turiho. Hari benshi bavyutse batariho, hari benshi bisanze barwaye bari mu bitaro, ariko twebwe wagiriye neza, icubahiro n'ikibi cawe. Kandi nabo bose Mana baba bafite ibibazo y'ingwara n'izindi ngorane, abo nabo basange kandi basure. Rero turakoraritse mu biganiro tugiye gukora, ngo uze utuyobore, niwe uzutanga ubwenge, niwe uzana ubumenyi. Ijambo ryawe riravuga ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, ngo kuva mu byaha niko kujijuka. Mana dukeneye kubana natwe, dukeneye kudushoboza, kuko ijambo ryawe rivuga ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Ibintu bane natwe muri ibi biganiro, turasabira abazadukurikirana uze kubagirira neza, kandi ibi tugiye kuganira bigira umusaruro bizatanga ku buzima bwabo. Ahari ingorane Mana ubashe kuhazana ibisubizo, kuko uri umunyembaraga, uzi ukora uzi uhindura. Rero ngwino ugaragare, ngwino ubane natwe, tubone ukuboko kwawe. Urakoze data, ariko icyubahiro cyawe none n'iteka ryose. Amen. Amen. Urakoze cyane, Imana kuduhera umugisha. Hanyuma uyu munsi dufite topic ivuga ngo ibiyobyabwenge ni iki, biyayuramutwe cyangwa se les substances psychoactives cyangwa se les drogues ni iki. Tuje kugira ngo tubivugeho, tumenye igipusa bari abantu babifata, ikibibatera, babiterwa n'iki, nizihe ngaruka zirimwo, ni gute abantu babyirinda. Ni nk'ibyo ngibyo tugiye kuvuga uyu munsi.
rero umutumirwa wacu dushaka yuko uduha amasomo kuri ico kintu le drogue niki karibu. murakoze cyane. Uyu munsi mwakeneye ko tuganira kuri iyi topic, iranasobanutse, irumvikana, noneho si ibintu tuza gushakira amavokabulere muri uru rurimi rwacu. Tuvuze ko ni ibiyobyabwenge, ni ibiyayuramutwe, ariko mu ndimi z'amahanga ni amadroge, cyangwa twe muri domene yacu turabyita ngo ni amasubstance psychoactive. Ni ukuvuga iki? Ni ikintu umuntu ashobora gukoresha, yamara kugikoresha kigatuma ubwenge bwiwe buva ku gihe bukayoba, ubwenge bwiwe ntibukore uko bwari busanzwe bukora. Ugatangira guhita ubiremarika mu buryo buri fizike. Umuntu ashobora guhita abura imbaraga, urumva, mbese agira intege nke, ugasanga nyine zamurengeje imbaraga, yahise agira intege nkeya, karagenda yitega, cyangwa se yahise aja mu bitotsi bya bindi biri nka koma nyuma yo kubimwa. Imere yiwe mu maso ko umuntu yari asanzwe agaragara bigahinduka, imitekerereze yiwe igahinduka, imibanire yiwe n'abandi igahinduka. Ni ukuvuga ngo ni ibintu biyajisa muri cerveau, mu bwonko, muri systeme nerveux central. Ni ukuvuga ngo bihita byama bitera perturbation, byaba ari si le plan physique uyu mubiri byo tubonesha amaso ayagaragara, uburyo rero bwo mu bwenge, hanyuma n'uburyo bw'imibanire. Izo ngaruka wenda turaza kuzigeraho, ariko reka mbanze mvuge kuri icyo ngicyo. Mu biganiro twakoze harimo ibiganiro twagiye tuvuga bijanye n'ubuzima bwo mu mutwe, indwara zo mu mutwe. Twabanjije kuvuga ngo ese ubuzima ni iki? Tugerageza kwifashisha insiguro cyangwa definition yatanzwe na OMS. OMS ni Organisation Mondiale de la Santé. Ni ukuvuga ngo nishira hamwe mpuzamahanga ryita ku buzima. Ibo baravuze ngo santé, ubuzima, baravuga ngo ni un état de complet de bien-être physique, mental, social. Ariko baza kongeraho kandi kantu wenda niko ngira ngo abantu baze kumva cyane, baravuga ngo pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Ni ukuvuga iki? Ni igihe ngo umuntu aba amerewe neza mu buryo buri fizike bw'umubiri, mu bitekerezo amerewe neza, mu mibanire yiwe n'abandi bantu amerewe neza. Ariko bongeraho baravuga ngo ivyo tibikuraho ko ashobora kuba adafite ubumuga cyangwa atagwaye. Ushobora kuba ufite ubuzima bwiza ariko ugira indwara, ugwaye cyangwa umugaye. Rero igihe bitageze ku rwego ruri hejuru cyane ngo usange nyine byahise bikwafekta mu buryo bw'umubiri, uburyo bw'imitekerereze, uburyo bw'imibanire, ni ukuvuga ngo icyo gihe baravuga ko ufite ubuzima bwiza. Nicyo gituma nkubwiye ngo ubuzima bwo mu mutwe ni ikintu gikomeye. Umuntu ashobora kuvukana ubumuga busanzwe, handicap physique, ugasanga wenda ukuguru kwiwe ni ikimuga, ukuboko n'urundi rugingo, ariko ugasanga ubwenge bwiwe ni buzima, akiga amashuri, agakora muri sosiyete, akabana n'abantu neza. Cya gihe rero nubwo afite cya kibazo, ariko urumva ko ubuzima bwiwe bwose ni nkaho ari buzima, nta kibazo. Yego afiteho ubwo bumuga, arabana nabwo, ariko ubwenge bwiwe bwose buri ku gihe burakora. Wibuke ko twebwe muri domaine yacu psychologue hari siloga tugira izivuga ngo pas de santé sans santé mentale.
nta buzima bubaho hatariho ubuzima bwo mu mutwe. Yego reka nemere ko n'ubuzima buri fizike nabwo burakenewe, ubuzima bwiza buri fizike kugira ngo noneho n'imitekerereze nayo ije kuba ari myiza, kuko wibuke ko muri ziriya ndwara twavuze ikintu tuvuga ngo hari icyo bita le maladie somatopsychique n'ibindi bita ngo na mamaladi psychosomatique. Ni ukuvuga iki? Hari indwara ziza ari d'origine physique zifasha umubiri physique, ariko bikaza no kuafekta no mu bwenge. Hakaba izindi ziza nazo ziturutse mu bwenge ariko zikaza gufata n'umubiri. Ariko turavuga ngo definition cyangwa igisobanuro ko umuntu afite ubuzima bwiza bwo mu mutwe, tuvuga ko harimo ibintu bitatu. Icya mbere ni uko umuntu aba ari en harmonie avec soi-même, umuntu wenyine aremezanya nawe n'ubwenge bwiwe ko ameze neza. Icya kabiri, abana n'abandi neza mu mibanire yiwe n'abandi bantu, donc être en harmonie avec les autres, déjà société. Icya nyuma bakavuga ngo c'est savoir faire face aux difficultés de la vie, ni ukumenya guhangana n'ibibazo byo muri ubu buzima. Ni nacyo ubwenge buvuze. Ubwenge c'est la capacité qui nous permet à s'adapter à de nouvelles situations. Ubuzima bwose tugiye tugeramo tukagerageza kwiyadapta. Urumva rero bari abantu rero ga igituma bavuga ngo ni ibiyayuramutwe, ni ibiyobyabwenge, barafata ibintu ubwenge bwabo bukava ku gihe. Umuntu ntasubire kugenda uko yari asanzwe agenda, umuntu ntagaragara uko yari asanzwe agaragara, umuntu ntatekereza uko yari asanzwe atekereza, umuntu ndiyongere kubana n'abantu uko yari asanzwe abana nabyo. Ngibyo rero ni ibintu biba byaje bigakora mu bwenge, ubwenge bw'umuntu bugasa nkaho bwavuye ku gihe tibwongere gukora uko busanzwe bukora. Icyo gihe rero turavuga ngo ibyo nibyo biyobyabwenge, nibyo biyayuramutwe, ni amadroge, ni ikintu uzana kigatuma usinda, ubwenge bwawe bukava ku gihe, comportement utowafishe iriya normal ukabyafisha. Umuntu utagwana akagwana, babyumva. Umuntu wari uzi ko kwambara ari ikintu agomba gukora akaba yogenda atambaye. Ni byinshi comportement bapoza ni nyinshi bitewe n'uko ubwenge bwabo, ni ukuvuga ko iyi systeme nerveux centrale ubwonko bwabo nta buba bukihaye bukora neza. Ni ukuvuga ngo haba habayemo ibyo bintu. Rero ibyo nibyo biyozabwenge, nibyo biyayuramutwe, niyo ma substance psychoactive ahita agazana noneho ama perturbation mu buryo buri physique, uburyo buri sociale, uburyo bw'imitekerereze. Urakoze cyane kandi bisobanuye neza. Gusa hari ikintu nza nibaza, se bari abantu bafata biriya biyobyabwenge baba bashingiye kuki? Kubera ko umuntu yama yaduka agahita afata ibintu nk'ibyo ngibyo kandi abizi neza yuko bizamugiraho ingaruka, ariko ukamubona umuntu aratangiye, nimba duhere ku nzoga, hatangiye kunywa inzoga, cyangwa se umuntu anywa urumogi kandi arabizi yuko rugira ingaruka. Wenda ashobora no kuba yarabonye hariho abo rwagiriye nabi. Ubundi biterwa n'iki? Ni gute umuntu igituma umuntu yama yumva yuko yifuza kubikora? Murakoze kuri icyo kibazo. Ndaza no kukubwira wenda etape z'ibi biyayuramutwe uko biza bigenda. Ni etape zine zibaho, ariko reka tubanze dutangirire kuri icyo cya motivation. Si gituma umuntu yumva ko agomba kunywa ibintu nka biriya. Niki motivation ni iyi? Ikiba kibimusunikiramo ni iki? Ikibimutera ni iki? Hari impamvu nyinshi zigiye zitandukana. Impamvu ya mbere, urabona abantu babikora sous forme y'ibyo bita ama découverte. Ni nko ku découverte ni iki? Ni nko kuvumbura nk'ikintu utaruzi. Abantu bakavuga ngo iyo umwoye inzoga zimeze gutya ziraryoha, cyangwa no gusinda nyine akumva ko nta kandi ka experience ashobora
nako agize noneho umuntu agatangira gufata bya bintu kugira ngo yumve reaction biza gutanga iyo ariyo. Urabyumva rero icya mbere hari ababikora muri iyo forme ya découverte. Urabona nk'ubu batanywa inzoga nabo bafite ibindi bavuga ngo uyu munsi haje iki kinywaji, turi mu kubibona ibintu byinshi biza, ibindi byari bihoraho by'amaji n'ibindi byinshi. Iyo bije rero abantu bose bajya les usagers babikoresha les consommateurs bahita bumva ko nabyo bakwiriye kubinywaho. Umuntu akazabwira abandi ngo jewe nakiriya narakimwoye kiza kiryoha. Urabyumva? Iyo ni motivation imwe ya mbere. Motivation ya kabiri ni ibintu biterwa n'urugomo, inibande de jeune cyangwa abantu bose bashobora kuba bari mu myaka imwe bagendana, barangiza noneho bagatangira nyine kwiha icyo kintu cyo kuvuga ngo reka bamwe inzoga. Nibo babizi ko ziryoha cyangwa zitaryoha, ariko nyine icyo ni ikindi kintu nacyo abantu bisangamo kubera ko hariho un groupe deja bitwa ko bakorana ibintu bimwe n'ibindi, none ugasanga nabyo bigiye gupusa abandi bantu nabo hajya babana nabo batari baramwoye kubera mujanaga n'abantu ibo deja bafite experience, nawe wadera muri ijya groupe ukaburi sanse kwiyadapta. Nikijyaga twavuze nubwo ari ubwenge bubi, ariko noneho biragusaba nimba ujana na bamwe nawe kugira ngo muzakomezanye muzabane, nuko wiyadapta ugakora ibyo baza bakora. Iyo ni impamvu ya kabiri. Ariko kijya cya mbere nari mvuze gacama découverte ni aba bana benshi b'abadolesa babahe bakura bumva ngo abagabo baza bamwe inzoga, bumva ngo abasore nabo bagatangira kuvuga ngo reka nabo batangire kubyumva. N'ibyo ibiyobyabwenge byose naho bihera. Ikindi kintu cya gatatu, hari ababikoreshwa nuko bafite ibibazo. Umuntu afite ikibazo kubera ko ubwenge bwiwe nimba buhaye gutekereza araguma atekereza bya bindi, kubera noneho gukenera kugira ngo yiyibagize agahita afata biriya biyayuramutwe. Iyo amaze kubimwa hari abahita basinzira. Ibitotsi bya bindi muzi ko abantu baza barara hanze, muzi ko abantu baza barara mu mihanda bamwoye barasinzira, buhita utakaza control, ubwenge ntabwo bufite. Muri cya gihe rero hari ababiterwa nuko hari ibibazo bafite ibibazo by'ubuzima, hari icyo bacababaje umuntu aho kugira ngo akomeze agitekerezaho akavuga ati se izi ntekerezo ziguma zinzanira bino bintu ndabigenza gute. Abandi gazanama bijya nakubwiye iyo ufite ibibazo kubitaho agacupa kamwe urahita wibagirwa. Muri wa mwanya rero nyine kubera ko namara kubifata birahita bizana icyo bita hypersomnie, ibitotsi byinshi, agahita asinzira. Iwe arumvaga ko hari ikibazo, ariko ya periyode iyirangiye icyobuza umuntu gutekereza nyine ni ikazasura yatekereza agasubira kongera kandi kubikoresha. Urumva rero impamvu nizo. Hariho n'abandi babikoresha nyine, urumva ko ni ibintu biri bazabyita ngo ni amahyperstimula. Ni akantu umara kumwe nyine ukumva umubiri umuntu arishimye, umuntu aracangamutse. Buriya ibintu byinshi kubu icyayi, dufata icyayi, dufata ikawa, dufata urusenda, tube dufashe ibyo bintu bitatu. Biriya biri muri famille de chambre, biriya biri mu moko y'ikimogi. Ipiripiri n'icyayi na kafe, biriya biri mu bwoko bw'ikimogi. C'est la famille de chambre de chanvre. None ko abantu bakunda icyayi uzugira ngo bagikundira iki nyine? Ni ukuvuga ngo umuntu wese witoje icyayi ni ibintu bigira icyo amakombustibule, ni ukuvuga ngo bigusigamo inyota. Turuzi umuntu uzi umwe ikawa tiyora aratayinywa,
yararatayimu kuko ni ikintu konsoma ariko kigasubira kikagusigamo ideni ugakenera ngo usubire ugakenera kandi kugira ngo ugume ukimwe. uzakibone. Icyayi byensire wenda ibiyobyabwenge biratandukanye ku madegre bitewe n'uko nabyo bitari bimwe, ariko nshatse kubwira ngo duhere ku kintu cyoroheje. Icyayi, hari abantu bakunda icyayi ataramwa icyayi n'ibiryo ntiyobike, mbere y'uko afungura n'uko agomba kumva ko agomba kubanza gufata nk'icyayi, cyangwa nyuma yo gufungura kumva ko agomba gufata icyayi. Ipiripiri yo Aho ico ngico co no tuje muri piripiri rero, urusenda pima. Ruriya rusenda rero ni presque ni ikintu, urabona abantu bamwe nk'abiriya bintu ikimogi. Umuntu wamwoye ikimogi agira icyo bita appétit vorace cyangwa la boulimie, azajya kurenza abandi bantu bose babayeho. Urumogi ikintu cya mbere rutera ku muntu umaze kuruma, rutera apeti. Hari n'ahantu jewe nshobora kukubwira, hari amaresitora amwe ateka agashiramwo mwabo wa piripiri bagakubitamwo inani, bagakubitamwo urumogi, abantu bakaza bajya sans contrôle. Urumva n'ibiryo bitari byiza iyo babikubisemwo rero umuntu arabijya, kumbe si apeti yisanzwe, ni ikimogi, ni efe deja ya ivresse, byazanye ikintu deja kiri nko gusinda, umuntu asigara akora ibintu atumva ngo akazi, kandi baba yumva ko biryoshe, ariko nibya biryo wenda atanamwoye n'urwo rumogi atobaza na prefera kurya. Urusenda rero abantu benshi batanagira n'amapeti, hari igihe bagwifashisha barukoresha, yamara kurukubitamwo rero akumva ko rero rwamufashije kuri apeti, ruraryohesha imboga, ruragira gute. Je nkubwiye ko ibyo byose c'est la même famille. Nico gituma nubwo birushanya ubukana, uburemere, ariko icyayi, ikahwa n'urusenda biri muri famille y'ikimogi. Ariko none ibyo ni bitoya cyane, ntibikaze cyane. Ibintu byose baravuga ngo tout excès mauvais, ikintu cyarengeje igipimo. N'inzoga turaza kubivugaho ma etape yabyo. Hari bamwe inzoga bakikontorora, kurumva ikawa neza abantu bayirunze bakayirunga nyayo bakayinywa, kubera iki bo batisanga bafite amaefa amwe bashaka kugaragaza asa nayo basize. Sanumva ahubwo ngo wamwoye ikawa nyinshi cyane azabura ibitotsi. None se kera nimba iteye insomni, kurumva ko hari ikintu yangiriza, nayo si nziza. N'icyayi ngo cinshi, urumva ibyo byose biriya bintu ko ndakubwira ngo tibinganya wenda uburemere, ariko nkubwiye ko ni famille de chambre, abantu bose babikoresha bisanga bafite tendance yo kuguma bongera dose. Urabyumva? Nico kimwe muri ya bwoko turaza kuvugamo n'imiti. Urabona abantu bafite ingorane zo kuba babuze ibitotsi, cyangwa nabo bashaka kwiyibagiza ibintu bimwe, hari imiti bafata y'amasomnifere itera ibitotsi, umuntu akayifata, yamara kuyifata agasinzira cyane, kandi cyagiye yasinziriye ni nkaho rero nyine cya kibazo cyatambutse. Utangira ukoresha wenda comprime imwe, au fur et à mesure organisme yari ikayimenyera, ikagusaba kongera, ugakomeza uzamura les doses. Nicyo nkubwiye ngo ibintu byose uko bigenda bitangira, iyo bikiri ibintu bifashe bitagomba byiyongeraho ngo ugume wongera dose, ni bisanzwe. Habe na ziriya nzoga n'ibyo byose nkubwiye, iyo bitaragera ku rwego rubi, ariko kugenda uzongera, ndaza kukubwiramo ama etape yabyo, urabyumva uko biba bimeze. Rero ni ibintu byose umuntu amwe muri we akumva akantu. Uzorebe nk'ahantu hakonje cyane abantu bakunda kunywa icyayi, ni ukuvuga ngo umuntu amaze kunywa icyayi, amaraso ahita acangamuka, kirajana amaraso umuvuduko, noneho umuntu yumve nyine amerewe neza, yambeho n'ukuntu ariko yumva asa nkaho nta kamorare, napfa gukubita cyayi, nakubita kariya kantu k'agakafe, ahita yumva nyine muri we kabisa amerewe neza. Icyo kimwe na biriya byose, nubwo mu by'ukuri byo bisa nkaho biri autorize, ariko ikintu cyose tout excès mauvais, ikintu cyose umuntu akora kikarenga,
urumva ko ashobora kwisanga mu bibazo. urakoze cyane urabisobanuye pe buriya nari nkubajije igituma bariya abantu babikoresha uvuze ko impamvu ya mbere ni découverte hariho nk'umuntu uvuga ati reka ngerageze sindumva amusteri zimera gute inzoga ziza zimera gute alcool akanyanga ikimogi kimera gute ni gute biba bimeze nuko urwego rwa kabiri uravuze ngo ni urugomo hariho umuntu ugendera mu bantu bazimwa bakamuhata nabo bakamutoza kugeza zimwo iyindi mpamvu nayo uvuze ko ari nk'abantu bafite ibibazo ashaka kwiyibagiza bya bibazo noneho akumva yuko kumwa inzoga cyangwa se kumwa ibiyobyabwenge bituma asa yibagirwa noneho wa mwanya yari afite wo gutekereza kuri bya bintu ubwo noneho agasanga biramufashije kubera asinziriye ego none se ubundi biriya bintu nyine wa muntu yabikoresheje ingaruka yabyo bitera iki ni izihe ngaruka zimubaho tugiye kuja mu ngaruka ariko kugira ngo tuzivuge neza abantu bazumve reka duhere ku ma etape yazo ego niho uja kumva ingaruka rero igihe biza bihinduka ingaruka ni ukuvuga ngo bariya abantu bamwe biriya bintu byose by'ibiyobyabwenge ni ukuvuga ngo hazamwo ama etape ane hari ibice bine hari ikintu cya mbere bita ngo ni usage simple ni umuntu uba ukihaye umwa ibintu ariko mu buryo bidafite fréquence nini ngo aguma mu mwanya wose aho ku buryo na quantité dose afata ari nkeya waracari wa muntu ubimwa ariko mu by'ukuri ugasanga se modere arabimwa nimba ari umunyeshuri agakomeza ishuri ryiwe nimba ari akazi akagakomeza ikintu ashinzwe gukora cyose akagikora urabyumva uwaba akiri muri etape ya mbere bita ngo ni usage simple aracyari ko abikoresha mu buryo buri simple butari hejuru urabyumva rero icyo ni ikintu cya mbere. Ikintu cya kabiri rero hari icyo bita ngo ni usage à risque ni ukuvuga iki wa muntu nawe atangiye kugenda yongera dose yamwoye akavera umunsi wa mbere karamunanira kumara abanza agarukira aho ngaho kubera ko ikintu cyose aguma kumwa ka kavera waruhe organisme irakakira umuntu utangira kunywa inzoga iyo fataka akavera kamwe agasimba ariko uko agenda abikora aza ari akamenyera ugasanga noneho arakamwa ntaco kakimumariye cyo kimwe n'ibi twavuze bisinziriza komprime imwe urayimwe umunsi wa mbere ugasinzira noneho umubiri ukageraho yimenyera wasigara uyimwe ugasa nkaho ntaco wakoze noneho kongera dose kujya kongera dose rero ko biragenda bigushira mu mariske deja nimba ari umunyeshuri atangiye kuzagaragaza ibibazo mu mashuri nimba ari mu kazi yatangiye kugaragaza ibibazo mu kazi nimba ari mu mibanire n'abantu yatangiye kugaragaza ibibazo. Iyo ni etape ya kabiri. Etape ya gatatu hari icyo bita ngo ni usage nocive ni ukuvuga iki ni ikintu deja ni nka kujya novuga iki ni ikintu kiba gitangiye kunuire sante y'umuntu bavuze ngo substance nocive ni ikintu cica umuntu ese aho umuntu agera atikontrola ego noneho ugeze mu mubiri wawe utangiye kunywa za nzoga deja zigukereyemwo zitanze ya substance nocive ni ukuvuga iki hari uhise ugira ikibazo cya cirrhose kariya bita kabundu ugasanga umuntu yamwoye inzoga agira cirrhose de foie inzoga zironona umwijima igitigo kurabyumva ugasanga wenda ziteye ama hepatite ugasanga wenda ziteye ama diabete ugasanga ni byinshi kuko kera zamaze kuja mu mubiri wawe zihinduka icyo bita toxique
ihinduka ni substance toxique, ni nguko bovuga ngo umuntu uburozi, isumu. Umubiri wawe umaze kwangirika kubera ko bya bintu warabimwoye, noneho uva muri izage simple ugera muri izage a risque, noneho ugeze muri izage nocif. Umubiri wawe umaze, n'umuganga ashobora kugupima n'aba bavura isumu bakavuga ngo ufite isumu, ariko ni bwa burozi bya bintu byaragiye, noneho kubera ko wagiye wongera fréquence, wongera quantité. Fréquence yayo ni wa muntu ubusigaye mu gatondo mbere yuko abyuka arama. Ore wabona umuntu saa 2 cyangwa saa 1 za mu gatondo kera yahindutse umusinzi mu gatondo bugica, ni wa muntu muri we ubugeze ku rwego noneho rwo kuvuga ngo bya bintu byahindutse uburozi mu buzima bwiwe. Aho indwara zigenda ziterwa n'ibiyobyabwenge ni byinshi, navyo turaza kubivuga ubwoko bwabyo by'abantu bakoresha. Noneho ico gani cya gatatu. Icya kane ari naco cyanyuma nico bita la dependance. Ni ukuvuga ngo ni umuntu ubuzima bwiwe bwose yamaze kudevelopa, yamaze kuba chronique. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwiwe bwose ni inzoga cyangwa ni ikindi cyose arimo gukoresha. Ni ukuvuga ngo ntiyoba kibayeho, mbese atayibonye biraroha. Reka nguhe nk'urugero. Hari umuntu uzi usanga kubera ko yamaze nico kimubesheje, nimba murasanga haya begeya intoki zihaye umuntu ahaye ashuguma intoki yariye, ariko nashaka abe yariye ngo ntaramwa agacakindi, umubiri wiwe kurakerekarama, cyamaze kuba ubuzima. Ça fait partie de la vie. Ni dependance, ari dependa. Ni ukuvuga ngo si uko icitegeka, ategetswe n'inzoga. Umubiri wiwe nubibura rero urahita urekrama, urahita werekana amasinya amwe usanga umuntu karashuguma, yabuze inzoga ko ntarama. Niba muhezaho kwa kujuguma kurahagarara. Reka nkubwire hari abantu benshi, nimba ari umwarimu wamaze kugera muri dependance, tiyobasha kuvuga, ntiyobasha kwigisha ataragakubitaho, ataramwantiyo kwigisha. Reka nkubwire ko hari abaganga nibo bazababyuza, ariko kandi bakabikoresha nabo. Hari abaganga badashobora kudirija meme operation kubera ko bari muri ya dependance. Amaboko yiwe ntiyopera, habe niyo yoba ari umushiririshi ukomeye ku ruhe rwego, ntiyopera umurwayi kubera ko karajuguma. Urabyumva? Hari umuntu umwe numvishije inaruguru mu mainterieur ngo azayerekwa, ngo ariko nyine ngo kugira ngo akwerekwe ngo kamugurira icupa, ngo yamara kumwa neza yasinze, ngo amaze akakubwira ngo ibintu byawe, ngo akaguha amaherekezo. Uwo muntu nawe urabyemera ko bishobora kumukoresha akaguha amaherekezo? Mbere na mbere noneho wa muntu ngo agira impano yo kwerekwa, ariko gusa aramwa. Mbere yuko akwerekwa ubanza umugurira icupa, nawe namara ngo agusengere ngo akwerekwe. Ico nemeza, hariho abantu bita ngo abaroyi nk'abasava baza bamenya ibintu. Uwo nta mwuka w'Imana bafite, wose umwuka w'Imana titworoha tuwutinda. Ariko icyo nshatse kuvuga, hari imigani baza bavuga nko mu makwi iyo bagira bijya by'imifomoro, bakavuga ngo Imana ngo iragura yanyoye. Ni ukuvuga iki? Umuntu nimba ushatse ko umuntu yo kugabira n'ikintu umusinzi, uzobanza umugurira kandi nomara wamusabira aho ngaho, habe niyo utorinda umusaba, kuko wabonye icyo ashaka ashobora kwamahita atangira kugaba. Urumva? Ariko se ubundi buriya ibyo bakora
hari igihe umusinzi asinda yamara akagarura yasene bya bindi yiriwemo akaba ari byo atangira kandi kuvuga buriya biba biri ku gihe ofete icyo nari nshatse kukubwira bimwe byinshi biba biri ku gihe ariko gakandi abahayibuka ariko gakandi umwibukije ibyo yakoze n'ibyo yavuze ashobora kugira ya souvenir ukamubwira ati wangabike hari abagabo nubwo yo bari umusinzi kuriya ariko wenda akavuga ati narinze mbwira umuntu gutya ko mugabi none jemeretiri koma kandi kubera ko umuhaye icyo yarashaka ubundi uzorebe bano bantu b'abadelenka aba babajura delenkansi ikintu cya mbere zikora endelenka ni abantu bashaka satisfaction immediate ni ukuvuga ngo uzorebe ko wabibye ibintu ashobora kuba yibye telefone y'imiliyoni n'itatu ariko kuko iwe icyo yayibiye nta wundi mugamba ayifite wenda ni ukunywa inzoga akama gusaba nka 50,000 umubwiye ngo rinde ejo nzoguheze imiliyoni 2 akamanura iwaza kubwira ngo ntayo ufita ibyejo nibijya bavuga ngo amavuta y'umugabo ngo namuraye ku murundi ibyejo bibarageye ibyo wajana mu ngo jewe nshakira hari tezizo ufite nawe ashobora kuba anafite n'ubushobozi wamusinze ariko ntafite urufaranga aho cash wowe umuguriye ashobora kugira icyo aguheza niho waruvuze ati kuri uwo muntu wenda uvuga ngo azahanura ufite nje sinemeze hose umwuka w'Imana umuntu ukoresha ibyo biyobyabwenge ariko muri capacité ziwe de discernement hari abantu nyine bafite ibintu biri nk'ibyo ni impano ariko itari y'Imana kuko nkubwire nta muntu witwa ko ari umukozi w'Imana wobanza gusinda n'icyaha ngo niho aja guhanurira abantu muri we gusa nyine afite ibintu bimuha kuba yomenya nk'ibintu are combinatoire nka kujya ubona abapfumu buriya hari ibintu bavuga kandi bimwe byavure hari ibintu byabo bakombina bahuza bakisanga nabo hari ibyo bomenya byashikiye umuntu kandi bana abantu baba bazi ibyo bakora bagira enare combinatoire uriya abapfumu abantu benshi baza kuraguza umupfumu abaryamye mu kazu sinabikoze simbizi abantu batagira ngo none ndi muri abo ngabo ariko kubera amashuri twize hari ibintu masomo twagiye tubigaho no kumenya si bari abantu bakoreshwa niki eskererema umupfumu biriya bavuga ngo abantu bagiye kumushakaho abana bagiye kumushakaho ubutunzi afite ubuhe ibyo azabitanga ibyo azabikora ariko ni abantu b'abafrapere baba bafite ubwenge barakoresha ikintu bita ngo ni are combinatoire ni ukuvuga iki umupfumu ashobora kuba ari mu kazu kiwaho akorera iyo metier yiwe y'ubupfumu akiryamira ngo hariya mu buriri bwiwe twari dufite umuprofeseri wakoze teze ya doctora yiwaho yagenda atubwira ko yajagayo mu bintu byo gushaka redone noneho akavuga ngo wa mupfumu yaje gushaka amadone y'igitabo ciwe yateze ya doctora yiwe yagerageje gukorera kuri ibi bintu ni ukuvuga ngo yari yaranditse bino bintu ibi bintu by'imico tradition biriya bintu bemera esike biriya bintu tuvuge n'abatradi praticien aba bantu baravura bigakora barafasha abantu yakoze ubushakashatsi kuri icyo kintu hanyuma rero yazaga twigisha akatubwira ngo ati icyo nasanze ahubwo abapfumu baza bakora umupfumu araguheza ibintu ushaka kukubwira ibintu kubera ko abikubwiye nanje wenda mbizane muri domaine yacu ya psychologue nubwo atari ngombwa kuvuga secret z'ibyo dukoresha secret professionnel buriya hari igihe umurwayi yoza ngo umufashe n'umuganga usanzwe noneho yagerageza gupima agasanga nta ndwara abonye
kandi ntayabonye nta n'umuti agomba kuguha. Ariko nakubwira ngo genda ntacu urwaye birakugora, bagakora icyo bita ngo ni amaplacebo. Ni umuti udashobora kuba woteza ife udafite ikibazo icyo ari cyo cyose, ushobora guteza. bakakubwira ati nguyu muti uramufasha, kubera ko umwoye wumva ko uvuye kwa muganga kandi bavuze kugufasha. Ubundi gukira ni imyizerere yacu, kurabyumva. Urebe n'abasenga, wenda reka mbigarukeho, abantu iyo bahaye basengerwa n'abantu b'abakozi b'Imana, ni byiza ko abakozi b'Imana nubwo baba bafite kwizera bo gukiza batakoze no ku muntu, ariko ni byiza ko bakora ku muntu, kuko niyumva ko Bibiliya iravuga ngo tuzarambika abagwayi ibiganza byacu bahere ko bazima. Umukozi w'Imana rero umeze gutyo ukora ibitangaza, nimba aje agakora ku muntu akamurambikaho cya kiganza, umuntu mu bwenge bwe aramubwira ati nakize, uriya mukozi w'Imana wakozeho. Ariko nimba atamukozeho, n'ubundi ni nko kuvuga ati ndakira gute nje ntiyigeza nkoraho. Hanyuma rero ibyinshi nibyo, nuko twibwira, nuko twakira ibintu, nibyo twizera. Umupfumu ashobora kuguha umuti kandi atari wo wakoze, ariko wabyizera wenda ukagira efe. Kandi rero iyo ntacyo utanze, n'iyo ugarutse aza kubwira ngo wawukoresheje nabi. Hari kondisiyo ashobora kumakubwira ngo uhaye iki kintu, wamugenda ntuvugishe umuntu, turamutse umuntu ubikore gutya, ejo nugaruka ukavuga ngo nta musaruro, azokubwira ngo ese nta muntu mwahuye, uvuge ngo mwarahuye, aho ni wowe wishe umuti. Urabyumva rero icyo nari nshatse kuvuga muri ya myizerere y'abantu. Rero noneho yagera nk'ahariya umuntu waje kuraguza aricaye nko muri ka gasale datante ka kantu, undi uje wa kabiri gakamubaza ati se yewe kuri hano byagenze gute, ufite ikihe kibazo, agatangira akanara histoire. Umupfumu ari hariya agakomeza kumva ibyo bahaye bavuga, nawe yarangiza akamubaza ati se wewe niki, suku nuko. hanyuma iyo abyutse rero ahitaga yamatangira kuri wa wundi akamubwira ati wowe wagize iki kibazo niki dore za bintu umuntu yivugiye wenyine, ati ndora umuganga umenya ibyaje. Umenye niko baza babita barumenye, ariko nta barumenye babaho, hazahamenya Imana. Icyo ni icya mbere. Hari indi fenomene baza bakoresha ngo ni ikibabo. Ni ukuvuga iki? Ni nk'igihe abantu bokwibana ifaranga, barangiza bakavuga ngo bagiye ku mupfumu. Uwo muprofeseri watwigishe pe asoname ubu ntakiriho, ariko yari yarabikoze ubushakashatsi bukomeye. Yazaga atubwira ngo kiriya kintu bita ikibabo, ni ukuvuga abantu bashobora kuba bibanye ibintu, bamara wenda umwe yibye uwundi ifaranga, mu gushakisha umwe karahakana ngo ntazo nibye, bakajana abantu bose, muje tubajane ku mupfumu. Umupfumu agashusha umupanga, akawushusha ugatukura nka kwa kundi kwiki, akavuga ati ndacisha hejuru y'ukuboko, niho ncisha. Umuntu utatwaye ifaranga tikimufata, ariko uwatwaye ifaranga arafatwa. Kuko wa wundi wazitwaye kera iwe kera yafatwa, kuko azi ko wa mupanga ari cyo ukora, afite ubwoba. Baza baba bakire bawucishaho wenyine, kera akaba yatarutse ukabura mufasha. Hari n'abandi bigeraho bakemera bakavuga ati nije wazitwaye ni mumbabarire. Urabyumva rero, niyo nari ngubwiye ngo ibintu byinshi muri ibyo twari tugiye tuvuga, buriya ibintu abantu bizera twari tubikuye kuri ico wari uvuze ngo umuntu uzuhanura ari uko yamwoye inzoga ukamugurira agacupa. Ndavuga ati uwo si umukozi w'Imana. Nimba hari ibyo abwira abantu byavure ngo bikaba bo mukurikira, uwo ni umuro yafite ibindi bintu kandi ntituzi ibimukoresha. Hariho n'izindi mbaraga z'umwijima, imbaraga ziri satanike, zikamenyejeho umuntu.
ikintu kizi banza ufate imana irema Adamu na Eva hariya muri jardin d'Eden. Satani yaje mu shusho y'inzoka, si wowe waboshije se? Yarababaje se ibi biti byose murabyemerewe? Atoya, turabyemerewe ariko dore icyo tutemerewe. Satani yari ifite misho, yari izi icyo ari cyo. ubuzima bwacu Satani agerageza Yobu. Imana yaramwaje uvuye Satani, nari mwiza, wabonye umukiranutsi wanje Yobu? Urabyumva? Aramubwira ati namubonye, ariko se aragukiranukira gute? Si biriya wamuhaye? Ninde wari wabwiye Satani ubutunzi bwa Yobu? Satani imbaraga z'umwijima nazo zifite uko zikora ntizingana n'iz'Imana, ariko nabyo hari ibyo zimenya kandi hari n'ibyo zihungabanya. Niyo nkubwiye ngo umuntu usenga Imana wogenda akagurira umuntu umwinzoga ngo namuhanurire, nawe ni ukumureba neza, ni ukumuhanurira, uza akoreshwa n'ibiki, tuzi bimukoresha. Nicyo nari nshatse kukubwira rero. Buriya ibintu byinshi rero ya madroge afite ibintu atuma abantu bakora kubera ko batikontorora. Hari abashika mu kabari kubera kwa kuryoherwa n'ibindi bimumereye neza, za nzoga n'ibindi. Umuntu utazi utanga urufaranga atasinze akazidistribuwa nk'umuhumanitaire, akaziheza abandi, ucitse wese aho umubwiye ikintu akazitaha. Izo se bazazigarura niyo ubwenge bugaruka. Urabyumva rero? Twari tugiye kwinjira muri za ngaruka. Ari nkubwiye ngo uriyo ugeze hariya muri ya rwego rwa dependance rero wumve ko ntaba kikitegeka, ntaba kikikontorora, ababayeho ku buzima bwa bundi, abuze na za nzoga, reka mbikubwiye, ashobora gupfa. Uko zibica bamwoye nyinshi, niko n'umuntu wazimwoye za ruha akaba depanda nazo, azibuze ni ikibazo. Na sevrage umubiri wiwe uragira ikibazo kuko ni ikintu yahaye umubiri urakimenyera, uragikoresha, nimba kibuze aragira ingorane. Buriya ntuwayibona, hari ikintu bita ngo ni sevrage. Sevrage ni nk'ibi byo gucutsa abana. Biriya byo gucutsa abana rero, umwana wonka iyo bagiye kumucutsa, nuko abantu babikora batabizi, ariko ntibari bakwiriye kubikora burisikema ngo igitondo kimwe ijoro rimwe umumama y'amapurivu umwana ibere ntamwonse. Birafrustira umwana cyane, ariko byibuze ushobora kugenda, nimba wazaga umwonsa kangahe ku munsi, wenda ukamwonsa nkarimo. Urabyumva? Ukagenda ugabanya na ziriya nzoga rero. Abadictologue nubwo tuza ukageraho baza bafasha wenda gukurikirana bariya abantu baba bafite ibyo bibazo, icyo baza bakoreraho rero iriya sevrage precoce yo kwamuhagarika, mukamba muvuga ngo uhereye none tuzosubira ku nzoga. Ibintu bishobora gukereya n'ibibazo, ugasanga aba bantu barapfuye. Ariko byibuze hari ibyo bakora by'amasubstituti niki ramplace za nzoga. Aho nimba yazagamwa doze ingana gutya, twogenda tugabanya bene uko. Urumva rero ubwo ni ubwo rwego. Kuri ibi wari uvuze rero by'ingaruka rero tuzinjiyemo. Ikintu cya mbere mu buryo buri fizike twavuze indwara bitera. Hari abagira ingorane zo kuba bagwara nka biriya by'amasirose, akabunda, hari abagwara amahepatite, hari abagwara amakanseri, hari abagwara amadiyabete n'ibindi byinshi. Ibyo biracari sur le plan physique, ariko noneho sur le plan psychologique, mu buryo bw'imitekerereze. Urumva ko wa muntu ubwenge bwiwe burashira, ahita agira donc des comportements anormaux, ntasubira kandi kwitwara uko yari asanzwe yitwara. Icyo mwarimu mutezeho, nimba yari umwarimu akazazogata, urabyumva? Nta kapasite gagifite, arigisha yasinze, baramwirukana. Azotangira ikintu cya mbere ntazubaha isaha.
yaraye azimwoye ageza saa 8 cyangwa saa 9 aryamye saa 10 imbaraga zamushize uwo muntu ndavuka ngo aje ku kazi. Ico gihe nimba atabikoze kurumva ko kera mu buryo muri aspect economique za nzoga kwanza amafaranga ni menshi aho atari amafaranga ariya afata yo kwica nabi yo kugaburira abantu nkuko yishimye aho yaba ari hose, noneho agiye kwisanga mu kibazo najya make yari mu muryango arayafata ntayagiye kuyakoresha. Niba abandi uzusanga bageraho bafata n'imyenda yo mu nzu n'ibiryo bagatangira kugurisha, ugasanga nimba ari umugabo karagurisha imyenda y'umugore karagera hagurisha y'abana akantu kari mu nzu kose stock iri mu nzu agatwara akaja kugurisha ngo niho abone inzoga. Kurumva ko kera ikibazo cabaye so n'ingaruka zaza nzoga. Imitekerereze y'umuntu, umuntu warubayeho atogirana ikibazo n'undi muntu atangira gwana yazimwoye arasinda nagaruka umugore arabagatoye abana barababagato abaturanyi baragatura ni wa muntu tukana ni wa muntu utikontrola. Kurabyumva ibintu atangira gukora mu buryo bwo mu muryango muri societe hano mu baturanyi, urumva ko ni ibintu byose biza byama bihita biyangara kuko ubwenge bwarayobye, ubwenge ntabwo agifite. Abyumva rero ko twari tuvuze muntu swat hari uwozimwa akabura ibitotsi ariko hari n'abazimwa zikabasinziriza za bitotsi umuntu atikontorora. Ni abantu busanga barahindutse abacafu baguye mu mihanda bafite risike zo kugongwa kubera ko ntamenya ngo imodoka iturutse ahangaha aho barara bya bintu byose wumva kandi ni nkaho nyine bari abantu baba barasinze cyane zarabagizeho ubushobozi nta munyesuku babamo. Yoba umunyesuku gute? Bose usanga nyine bafite ibyo bibazo. Abo bantu bose baba bafite ingorane kuko umwanda nico kintu cya mbere kibagaragara. Ihuzu yagiye yambaye ihuzu nziza yasinze yaguye iracafu. Si wa muntu wikontorora ngo amenye ngo nambaye ikintu kibi gicafu, ntamenya ngo kuja mu bantu. Kuzobirebe no mu manza iyo washitse bafite imanza barashingira abana n'aba responsable. Ni wa muntu famille igomba guhaguruka bakaza bareba ijambo ryarashize ni responsable imyenda azagurisha nimushake umuguru y'amakostime ata umunsi adafite ifaranga nizazo. Urabyumva rero no kuvuga ngo abantu baba bari mu bibazo bikomeye. Abana b'abanyeshuri barata amashuri yobaka icize gute? Ni wa muntu bahita badevelopa n'ikindi kintu bita la kleptomanie cyangwa la mythomanie. Kleptomanie no kuvuga ko ni vol n'abajura ari bese nyine biriya bintu bibatera kwiba none si we icakeneye ni inzoga ari yaranja kandi inzoga na amafaranga ari yaranja ashaka uko yiba. N'abantu baba bafite les mensonges exagérés nibo bita twebwe muri terme ya carrière les mythomanes. Babesha agomba kubesha n'abafrapere yo kwama kubesha ati nguriza nkabaye amafaranga mu mwanya ndayakuzanira. Nuko urumva ingaruka zabyo titwozirangiza ariko wumve ko n'ubuzima bwose ubuzima burahagarara. Imiryango ikabaho nabi, abantu bagakena bari batunze ni amafaranga bica nabi. Ifaranga suhaye ujana kurabona niki kitozima. Ingaruka ni nyinshi. Ni abantu batuma imiryango ikena isubira inyuma, ni abantu nabyo no mu muryango ni ibintu bitesheje agaciro. Kugira umwana nk'uwo, kugira umugabo nk'uwo, kugira umugore nk'uwo, kumva ko ariko abagore si cyane no ni nkaho uzuburana abagore
si ukubaburana ukundi ariko ibo si cyane turebye nyine nk'umubare munini. noneho hari ibintu buriya hari komporutema zimwe ziza zisa nkaho ziri anormo ku bantu bamwe mu gihe ku bandi wogira ngo ni normo. Akaba tuvuga iki, aho kubona nyine umudamu wasinze umeze gutyo hogaragara umugabo. Ofete ikigoye ni ya maîtrise, na bamwe bakagarda ya maîtrise. Abantu benshi bamwe inzoga hari ababikora bihishe. Oro abagabo iyo baja gukora ikintu ni gakeya guhisha, zamaja gukaranga ahandi abantu bose barangiza. Ariko habamwe abafrode urumva nabo barimo, simvuze ko ari bose ariko umubare munini. Ariko ntibisobanuye ko abagore badasinda, nabo bafite turabona. Reka nguheze urugero, hari abantu benshi uzusanga ndetse hakiriho nkiba hati agasinda umugore ari muzima, cyangwa umugore akaba umusinzi umugabo ari muzima, byibuze aho abantu nyine bovuga ati byobaye kuko. Ariko reka nkubwire ko hari abagabo n'abagore bose n'abasinzi. Imagine lesoro y'abana babo. Umugabo n'umugore bagiye mu kabari ko barazimwa, nimba banafite n'amafaranga bariyokereza n'inyama bagiye iyo ngiyo batisusiye n'ikibazo cy'abana. Kandi umugabo n'umugore iyo basangiye ntawe guzubwira ikibazo ngo hari umuburama. Bogwana kubera ko inzoga iyo bamaze gusinda bagwana, ariko ibindi byo baza bakoranaho titugende narubonye ngwino mfita ngahe. Kurabyumva rero icyo cyo kuvuga ngo abagore nta ma statistique mfite, ariko nabo baramwa barasinda. Wese umwe nashaka ntabageze kuri ya rwego ubwo tuvuze, ariko umumwe wese nta maîtrise. Ekonomi yiwe igomba guhungabana, umuryango ugomba kubaho nabi. Abo umugore abo umugabo abo umwana birafekta famille. Birafekta famille. Abantu bafata abandi abafunga kiwana bateka mutwe, bari mu bagabo bari mu bagore. Kandi bariya bose nyine ni delinquence ibituma bakora biriya, kuko atabonye za nzoga aba yumva ko ubuzima bwahagaze. Cyo bituma yobesha, cyo bituma yo kwiba kugira ngo ararazibona. Birateza n'ibindi bibazo kubera ko bashaka kugira ngo bazironke. Umuntu wumva ko agomba kurara agira amaka, usanga bahuye n'ababandi bakicwa bakagira gute, bari bagiye mu bikurumva ko ni ikibazo gikomeye. Abantu bagomba kwitwararika gufasha abana, surtout aba bana b'abadolesa. Ababyeyi ni ukuba maso bakabakompanya neza, bakamenya bande zabo, bajana n'abandi, bakorana n'abandi, kuko iyo bitari uko uza kwisanga mu by'ukuri umuntu ari mu bibazo. Nagera kuri urwo rwego biragoye, habe nubwo hariho bariya ba dictologue bagerageza gufasha ku muntu wageze hariya. Ni ikibazo umubiri we wamaze kwangirika, wamaze kuja mwari ya substance toxique. Uburozi kiba gisigaye no kwitega ingaruka zibizava muri za nzoga umuntu akoresha. Urakoze cyane, abantu barumvishije. Buriya ibyo ni ibintu bibi cyane. Hari igihe ubikora ufite iyindi ntego ariko ntumenye ko bizakwangiriza. No kuvuga ngo abantu bagende babyirinde. Rero tugeze ko turarangiza, tugeze ku musozo, kandi kora bitubwira neza, kora bidusobanurira neza. None niki twafasha abantu babirimwo kugira ngo babivemwo? Niki twafasha bari bafite ibyo bitekerezo byo kubijamwo? Niki wabafasha? Nizihe impanuro wabaha, conseil? Ntibyoroshe cyane biriya bintu. Si n'ikintu noneho cyo kuvuga ngo twohera mu miryango d'abord, kuko hose nubwo twavuze ko hanze hariho influencer bitera rwa rugomo, ariko imiryango yacu d'abord igomba kuba ari imiryango yubakitse neza, tukirinda ibintu bibi.
umwana wabonye isi ari umusinzi nyina ari umusinzi yogira ubuntu n'Imana, ariko nawe icyo bisobanura ni uko nawe azokora bijya. Kandi hari abasinzi benshi aribo babyigisha abana babo. Ibyo wari uvuze kuratangazwa n'abagore, kubwira abagore uzi usanga hayaheza umwana primusi cyangwa amusiteri umubebe, ni ukuvuga iwe kuko ari ikintu akora afite tolerance, ni ikintu cyose yumva ko ntacyo gitwaye. none se kurigisha uriya mwana metrize rero y'uko azoja kuzimwa nuko zizomuafekta. Tutekereze ngo nimba wewe uzi ubikora ariko ntibyama bikwafekta ubwire ngo n'umwana niko bizomera. Cyambere rero mu miryango nitwe twari dukwiriye kuba turi model, kumwa ku muntu utumva ko hari icyo imutwaye ku myizerere yiwe, namwe avec la maîtrise, hamwe avec la maîtrise. Kandi umuntu umwa neza je pense ni wa muntu utagenda uhiga inzoga iriya n'abandi bantu, nimba yumva ko ari nk'ifanta cyangwa ari nkaji yoyituma mu rugo avuye mu kazi akayimwa akijyanira. Iyo byabaye bya bindi byo kuja gukesha mu maboîte de nuit, ico gihe rero wumve ko ijya ekonomi izobihashiriye, kandi niyashirira umuryango uzabaho nabi. Babana ntibaziga, babana ntibazavuka, babana ntacyo muzobateganyiriza. Rero imiryango niduhereho tumenye ko hari ibintu tugomba gukora bituma abana bacu batazabyisangamo kubera twebwe ababyeyi. Cyo ni icambere. Kigira kabiri ni ukuganiriza abana bahaye bagera muri iyo myaka ubigero, ni ukubaba hafi, ni ukubasirive, ni ukubegera, ni ukubahindura inshuti, ni ukubabwira ingaruka ziri muri biriya bintu byose. Icyo ni ikindi cya kabiri. Ikigira gatatu ni ubushake, wenda ntekereza ko bikora ku nzego z'igihugu. Hari inzoga zimwe zitemerewe, abazicuruza bazicuruza mu buryo bwa magendu nimbi. Icyo gihe rero hari hakwiriye kuba hariho inzego zifasha kurwanya bya bintu. Hari iminsi mikuru abandi baza bakora nko kuvuga ngo le campagne zo kurwanya nk'abiriya bintu, bakama bavuga ngo moi sans tabac, ukwezi nta tabi rimwobwa, ko itabi bakaryubahiriza mu gihugu cyose. Ni ikintu kiba cyashizweho n'inzego z'umutekano. Icyo gihe bakavuga ati tugiye kugerageza tubwira aba bantu bakoresha izi nzoga zose zimeze kuri zigafatwa, n'abazicuruza bagafatirwa ibihano. Ikindi nyine ni ukureba uburyo jeunesse cyane urubyiruko ruva mu cyo bita uwazivete, biriya bintu kubura imirimo, chômage. Nayo nubwo twari twavuze ngo hari ibibazo bimwe bitera abantu batagira icyo bakora, nabo ubundi umubare munini uza wisanga uri muri bya bintu. Usanga abana n'ibijya tuvuga kubyara abana, ariko umuntu akabyara abana ariya mizire kurera no gukurikira, pana kubyara ngo ute mu ibarabara. Mwana utaye mu ibarabara azova mwiki, ni ikibazo. Narimvuze ngo n'inzego zose zigomba kugenda zikorana. En plus jeunesse ifite imirimo ikora, amashuri, abantu bose bakseda ku bintu, nimba ari ukuba wenda hobaho gratuité muri enseignement. Ibi leta ziba zikora zitanga de bourse, abantu uko biga bari mu mashuri n'ibindi baba bari occupé, kandi nyine baranamenya n'ingaruka z'ibintu bibi kabiriye. Birababaje kubona un intellectuel amwana wagahinduka imbobo, ariko ku muntu w'imbobo giwe kumwa kamera kuriya c'est presque normal. Igitangaje n'umuntu bavuga ngo uriya afite diplôme de licence, de master, afite doctorat, ariko dore uko yabaye. Ariko benshi kubera ko baba bafite information barabimenya, naho abandi yondireke nibwo ubuzima bavukiyemo bakuriyemo, ni nayo soro yabo. Rero ibyo byose iyo bigiye bikorwa birafasha. Hanyuma rero hari abo bita ba dictologue,
ni abantu bagerageza kureba icyo bafasha ba bantu baba bafite izo ngorane nubwo bitaba byoroshe, kuko nabo bagomba no gufasha, ni ukumenya ngo ese uyu muntu yafashe kante zingana gute, nimba hari n'imiti bagomba gutera umuntu yo kugira ngo irahari imiti igabanye bya bintu biba byaramaze gukonstituwa substance toxique mu buzima bw'umuntu. Icyo gihe bakagombye kuba bafite amakuru ahagije yo kumenya ngo ese byibuze uyu muntu yafashe doze zingana gute. Ikindi ni kwa kubana n'abantu neza mu miryango, kugerageza gufashanya, kwegerana n'igihe cy'ibibazo, kuko hari n'abandi nabo usanga babiterwa n'ibibazo. Bya bibazo nimba bihari, abantu ntibiture ba bantu, kuko nsanzwe mbivuga de psychologue, abapsychiatre babafasha. Bya bibazo iyo bivuyeho biragabanya umubare. Ni ikintu kitoroshe, kiragoye, kandi urabona ko umubare w'abantu bakoresha ibiyobyabwenge uri hejuru. Ariko rero niba ubona leta ibintu byose ubona ibimogi n'ibiki, uzi ko babirwanya kubi ku mipaka kugira ngo byambukiranye imipaka. N'ababicuruza ni abantu bamwe bagira amafaranga, ni abagwizatunga, kuko ni ibintu bikorerwaga ahantu hatabona za leta ntizibyemereye, ni ibintu bitemewe. Icyo gihe babiha prix bashaka, icyo gihe iyo bajya babishaka bo babigura uko bumva. Ariko leta urabona ko zose ziza zikoreraho ikimogo bagifatanye, uwo bugicuruza, ni ibintu bituma bafungwa. Ni ukuvuga ngo n'inzego zose zigomba gukorana. Iyo assistance igomba kuba iri multisectorielle, inzego zose, secteurs zitandukanye. Nibyo ngibyo. Ikirenze byose nubwo kidashoboka ni iyobokamana, ni ukumenya Imana. Bamenye Imana, ubwo ni ubuzima badahura nabwo. Kandi imiryango y'abakirisitu, imiryango y'abantu bemera Imana, ibyo babyumva amakuru. Ariko abandi nyine nabo batemera Imana, ibyo byose bumva ko ni tolerance barabikora, ariko amaherezo bibagiraho ingaruka zikomeye. Bituma abantu bava ku murongo kabisa, bagata agaciro, imiryango ikabaho nabi, bakitesha agaciro. Urakoze cyane, turagushimiye, urabisobanuye kandi abantu barumvishije. Hari akantu urangirijeho kanyuma kavuga ngo abantu bagende bamenye Imana. Iyo umuntu yamenye Imana, Imana izimurinda ibyo byose. Iyo wegereye Imana nayo irakwegera, ikakwepusha, ikagukura muri ibyo, ndetse n'ibyo umwanzi yarashaka ko winjiramo, Imana ikabikurinda. Rero turagushimiye cyane, urakoze. Ubwo hariho abantu bagiye kubyumva kandi bagiye guhinduka, kandi nicyo tubasabira abakibaswe n'ibyo ngibyo, Imana ibafashe kabisa kugira ngo babivemo. Rero murakoze cyane, turagushimiye cyane, urakoze.